Mahaye ikaze bakunzi b'ururimi rw'igiswahili muvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu ni umwanya wawe umaze iminsi wibaza umwanya wabona kugira ngo utangire kwiga igiswahili, wibaza ishuri ryiza, wibaza umwarimu mwiza. Noneho dore ibyo byose byasubijwe, ngiki gisubizo uragifite mu biganza byawe. Urasabwa gusa gushyira kuri YouTube channel Success Mentor, ukajya ukurikira amasomo y'igiswahili uri kumwe na mwarimu w'inzobere cyangwa se ufite uburambe Kayiranga Eustache. Uri kumwe na mwarimu ufite uburambe mu byo kwigisha indimi n'ubuvanganzo Kayiranga Eustache. Aka kanya twinjiye mu isomo ry'igiswahili, twinjiye mu ishuri ry'igiswahili, nguhaye ikaze. Urasabwa gukurikira, utega amatwi. Igiswahili ni ururimi rwiza, rworoshye, ururimi mpuzamahanga rukoreshwa cyane, ruri no mu ndimi z'ubutegetsi mu gihugu cyacu. Uryoherwe n'iri somo nandi mu minsi mikeya gusa uzaba utangiye kuvuga igiswahili, ukivuga neza, ukurikira amakuru, mbese ingorane zakemutse. Ariko nunabishaka uzanatera intambwe uze udusanga dukorera Kimironko kuri Sound Mind, tukwigisha imbona nkubone kugira ngo urusheho gutera imbere vuba vuba. Karibu utega amatwi. Sasa tunaingia katika darasa la Kiswahili. Jifunze Kiswahili. Jifunze Kiswahili na mwalimu mzoefu Kayiranga Eustache. Uko tayari sasa? Karibu. Tegea sikio ndindindi, utajifunza mengi. Kwamaze kukubwira ngo uhawe ikaze muri isomo ry'igiswahili nyine, ugiye kwigana igiswahili n'umwarimu ufite uburambe Kayiranga Eustache. Uriteguye? Tega amatwi. Sikia masikio ndindindi. Tega amatwi neza cyane, uraza kunguka byinshi. Somo la kwanza. Somo la kwanza. Isomo rya mbere, maamkizi. Maamkizi. Maamkizi ni indamutso, gusuhuzanya mu giswahili. Niryo somo tugiye gutangira twiga, kuko niryo somo ryibanze muri buri rurimi rwose, rikwinjiza mu muco, mu marangamutima, mu mitekerereze, mu mboneza bitekerezo y'abene rurimi, aho ubasha kwisanzura ugatangira no kugutekereza muri urwo rurimi ugendeye ku muco, uko bakira abandi, ndetse naho wahera ubuganira n'umuntu, kuko urabizi ko kuganira n'umuntu ubanza ukamusuhuza. Karibu sana. Turatangira ku gice cya mbere, ubwo tunukuva ko tuzagira n'igice cya kabiri kiri somo. Salamu. Usiposema maamkizi katika Kiswahili unaweza kusema tena salamu. Kitenzi ni kuamuka. Kuamuka. Rudia. Rudia baada ya mimi. Rudia ni gusubiramo, urajusubiramo. Rudia katika baada ya mimi. Rudia katika maneno. Maamkizi ni nomino kutokana na kitenzi kuamuka. Kuamuka ni kuramutsa umuntu. Kuamuka ni kuramuka, kwamukiza mtu ni kumusuhuza. Maamkizi ni bumwe mu buryo bwo kuvuga indamutso, cyangwa tukavuga salamu. Salamu. Salamu kutokana na kitenzi kusalimia. Kusalimia. Kusalimia ni gusuhuzanya. Urumva bitoroshye se? Biroroshye cyane. Karibu sana. Sasa tunaona salamu hapa. Kwa upande wa kushoto hapa tutakuwa tunaona maneno ya kusalimiana. Ni neno gani unalolitumia ukitaka kumsalimia mtu katika Kiswahili? Ni irihe jambo wakoresha ushaka gusuhuza umuntu mu Kiswahili? Kwa upande kwa upande wa kulia hivi tutakuwa na jibu. Jibu ni gisubizo. Hano ni indamutso, hanyuma iki ni gisubizo cyo ndamutso. Sasa uko nafuata tunaendelea. Urimo urakurikira, turakomeje. Kumbuka nimekwambia unalazimishwa kuwa unarudia maneno, matamushi, ili uzoweye kusema Kiswahili, kutamuka katika Kiswahili. Urajusubiramo buri jambo uko ndivuga, urisubiremo, witoze urivuge, umve ko warivuze nkanje, kugira ngo ugira ko kamenyero ko kuvuga Igiswahili. Hujambo. Hujambo. Si jambo. Hujambo. Si jambo. Hano wumvirize neza. Ntabwo ari ja isanzwe nkuko tuvuga. Iri hagati ya ja na ja, igihekane ja. Hujambo. Si jambo. Ni matamushi ya Kiswahili sasa.
siyo lugha yetu, ntabwo ari ururimi rwacu, ni ururimi rw'Abaswahili, nuko nyine ruvugwa ubimenyere. Aha rero ni nko kukubwira ngo uraho, ndaho. Ni ijambo ushobora gukoresha usuhuza umuntu igihe icyo ari cyo cyose, mudaherukana, utitaye ku gihe cy'umunsi, haba mu gitondo, ku manywa na nimugoroba. Igikomeye hano ni umuntu, ni ukwakura umuntu, aho kundi tuvuga ngo uraho, iminsi myinshi. Turudie sasa ili tuzoweye, turudie ili tuzoweye, dusubiremo kugira ngo tumenyere. Si jambo, asamahani, mbabara gatoya hano tukosore. Hujambo, hujambo, si jambo. Iyi ni indamutso, iki ni igisubizo. Nadhani umeisha zingatia, nadhani umeisha zingatia, ndatekereza wamaze kubyumva. Tuendeleye, dukomeze, tuendeleye, dukomeze. Habari, habari ni njema, habari ni njema. Hapa unaweza kusema ni njema ama ni nzuri, ikiwa hali ni salama, hakuna matatizo, hakuna matata maishani mwako. Ibi ubisubiza iyo umeze neza. Ko arakubaza ngo habari na makuru, ngira ngo abantu benshi iri jambo nibura bagiye baryumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Habari na makuru, ngo amakuru ni meza, ushobora kuvuga ni njema ama ni nzuri, byombi ni kimwe, ni impuzanyito. Icyo gihe nta kibazo bufite, nyine amakuru ni meza, amakuru ni meza. Habari ni njema, habari ni nzuri, hakuna shida. Habari ni salama, hakuna shida. Njema, nzuri, salama, ayo magambo ko aratatu ahakoreshejwe abavuga ko ibintu bimeze neza. Haro twasuzaga tubaza amakuru, reka turebe noneho ubundi buryo busanzwe ushobora gukoresha usuhuza umuntu utitaye ku gihe, nkuko twabibonye haruguru. Urabizi yuko ahantu hose wahura n'umuntu, haba mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, ushaka kumenya uko amerewe, umwitayeho, ushaka kumubaza amakuru, ushaka no kumubaza amakuru y'ibyo yiriwemo, aho nta kibazo, mu magambo make ugakoresha habari umubaza amakuru. Turacyari mu ndamutso ziri rusange, zidafite umwihariko w'igihe cyangwa se yenda w'urwego cyangwa icyiciro cy'abaganira cyangwa basuhuzanya. Tuko tunafuata vizuri hapa, turimo turakurikira neza hano. Fuata vizuri, utatamuliwa na somo la Kiswahili, utatamuliwa, uraryoherwa ni somo la Kiswahili. Salamu nyingine hapa ambayo nataka ni kufundishe ili ujue vizuri ni hii. Sikiliza na urudie baada uzingatie. Sikiliza na urudie baada uzingatie. Umviriza neza, tega amatwi, usubiremo, hanyuma bigucengere, bikujyemo, nawe ubye wabikoresha, ube wabikoresha nyine. Salam alaikum, salam alaikum. Rudia wewe, rudia kama mimi. Salam alaikum, alaikum salam. Salam, salam alaikum. Hii ni salam. Jibu lake ni alaikum salam, alaikum salam. Ngira ngo abantu benshi hano abatamenyereye ururimi rw'Igiswahili, iyi ndamutso bakunze kuyumvana abantu basengera mu idini ya Islam, Abasilamu. Rimwe na rimwe bakabyitiranya n'icyarabu, yego harimo ukuri, ndaza kwisobanura, ariko ndagira ngo umenyeshe ko iyi ni ndamutso imenyerewe mu rurimi rw'Igiswahili. Wakwibaza uti abamubwiye ngo iki? Tubanze dusubiremo kugira ngo tubifate neza, hanyuma tuze kureba icyo bivuze mu buryo busanzwe. Salam alaikum, niko kubwira ngo amahoro abane nawe, amahoro abane nawe. Ndagira ngo umenyeshe ko mu Giswahili tugenda dusangamo amagambo aturuka mu ndimi zitandukanye. Haraturuka mu rurimi rw'icyarabu, muziko abarabu bageze muri Tanzania na Kenya hakiri kare bagacuruza bagashinga imizi, ku buryo Islam navuga ngo ubwarabu bwinjiye muri gakondo y'umuco w'abantu bo muri Tanzania no muri Kenya. Ni nayo mpamvu imvugo zabo zimwe usanga zirimo izo mvugo. Rero alaikum salam indamutso ni indamutso yo mu Giswahili, yego, ariko ifite inkomoko mu rurimi rw'icyarabu, ariko yashinze imizi ikabigifatwa kugera ubifatwa nk'Igiswahili. Hari n'izindi ndimi zagiye zitiza Igiswahili amagambo ko tuzagenda tubibona nk'Icyongereza n'izindi zitandukanye. Ubu turimo kuturiga indamutso. Turudie tuzingatie. Salam alaikum, alaikum salam, amahoro y'Imana abane nawe. Niko alaikum salam no kuvuga ngo nawe
uyahorane. Sawa sawa, tuko pamoja. Tuko pamoja wewe mwanafunzi hapa. Turi kumwe wewe munyeshuri hano, turi kumwe, turimo kugendana. Sasa tuendelee. Hii sehemu ya kwanza ilikuwa salamu ya ujumla. Salamu ya ujumla, maamukizi ya ujumla bila tofauti lolote kuhusu sehemu ya siku ama wakati fulani. Twaharimo tureba indamutso zisanzwe ziri rusange hatitawe ku mwihariko wari wose waba igihe cy'umunsi cyangwa se icyiciro cy'abaganira. Hapa tunaendelea tuone salamu za pekee kutokana na sehemu ya siku. Hapa tunaendelea tuone salamu za pekee kutokana na sehemu ya siku. Tugiye kureba noneho indamutso cyangwa se insuhuzanyo zihariye zigendanye cyane cyane nibihe by'umunsi, igice cy'umunsi. Umunsi ugeze hehe? Ni mu gitondo, asubuhi, ni kumanywa, mucana. Akenshi kumanywa bijyana n'umugoroba, niyo mpamvu turi buze gusanga indamutso turi buze gukoresha zo kumanywa zishobora no gukoreshwa n'umugoroba. Ariko twibuke ko katika Kiswahili asubuhi bivuga igitondo, muchana na manywa, jioni kama wakati huu ni mugoroba. Ndio maana unaweza kusema habari za asubuhi, amakuru ya mu gitondo cyangwa se waramutsute. Habari za asubuhi ni njema, ni nzuri, ni salama, hakuna shida na kadhalika. Ubwo uramubaza amakuru y'igitondo. Baada ya hayo unaweza kumwambia tena habari za mchana. Habari za mchana, amakuru y'umunsi. Tuseme kwa mfano mtu amepita siku nzima ama sehemu ya siku bila kuonana, alikuwa majukumuni, alikuwa akitwika mzigo, akitumika kazi, akichapa kazi, lakini mnakutana angalau wakati wa alasiri. Hivyo nataka kujua sehemu ya kwanza ilikuwaje kwa hali yake. Ibyo maze kuvuga mu Giswahili kwa nko kuvuga ngo tuvuge ko ushobora guhura n'umuntu nyine kumanywa nka nyuma ya saa sita alasiri, ariko hakaba hari igice cya mbere cy'umunsi mutigeze mubonana, yari mu kazi, kifanya kazi, yari mu nshingano zitandukanye. Urashaka kumenya uko bimeze, ushaka kumbwira uti habari za mchana, amakuru y'umunsi, amakuru y'amanywa bimeze bite, aho uwaruri byagenze bite. Hiyo ni hatua ya pili. Baada ya kwanza ya asubuhi unaweza tena ukamwambia habari za jioni. Habari za jioni, amakuru y'umugoroba. Muhuye ni mugoroba, urumva ko hari ikintu cyabaye, ntabwo uzuko muri uwo mugoroba amerewe. Unaweza kusema habari za jioni. Tuzingatie hapa salamu tatu ambazo ni muhimu kutokana na sehemu za siku. Kuna habari za asubuhi. Unaona asubuhi hapa, asubuhi, mu gitondo. Mu gitondo, mu gitondo hapa, mchana, kumanywa. Tuko pamoja? Sasa tuendelee kufuata na orodha ambayo tuliweka hapa. Asubuhi, sehemu ya kwanza tulikuwa tunaona salamu za kawaida kwa ujumla. Hivi sehemu ya pili tunaona salamu za pekee kutokana na sehemu za siku. Kama tulivyoishaona, unaweza kusema habari za asubuhi, amakuru y'igitondo, habari za mchana, amakuru y'umunsi wiriwute, habari za jioni. Hizo ni salamu za kawaida, lakini ukitofautisha hali ama sehemu ya siku ama wakati fulani. Hivi tuone kwa mafupi na marefu. Hivi tuone kwa mafupi na marefu mifano fulani ambayo unaweza kutumia. Tuone mu buryo burambuye, mafupi na marefu mu buryo burambuye. Tuone kwa mafupi na marefu. Tubone mu buryo burambuye indamutso zimwe ushobora gukoresha ugendeye ku bihe urimo. Tunaanzia asubuhi. Turahera mu gitondo, asubuhi. Rudia. Ona sasa. Asubuhi. Asubuhi. Hii inamaanisha mu gitondo.
mu gitondo cyangwa se igitondo muri rusange. Mojawapo ya salamu ya asubuhi ni hii: umeamukaje. 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 Warayute, waramutsute. Jibu hivi: nimeamuka vizuri, nimeamuka salama, ama nimeamuka vema. Hivyo ubu buryo bwose ni bumwe, igisubizo ni kimwe, ijambo ni rimwe. Uhitamo imvugo ijambo ukoresha, ariko ubwo wakoresha bwose wavuga nimeamuka salama, nimeamuka vizuri. Hapa nimeamuka vema, nimeamuka vema. Hapa ubu nimo kuvuga ko waramutse neza. Waramutse neza ni kuvuga nta ngorane wagize, umeze neza, ibintu bimeze uko wabyifuza, uko bisanzwe. Sawa, nadhani unafuata hapa. Tuko pamoja tena. Uracyakurikiye, turacyari kumwe. Tuendelee. Tena unaweza ukasema kama nilivyoisha sema mwanzoni wa kipindi hiki, habari za asubuhi. Utabajije umuntu uko yaramutse, uko yaraye, ushaka kumubwira habari za asubuhi kwa ujumla, amakuru y'igitondo. Hapa unapigia kwenye simu, habari bwana, hujambo, si jambo. Habari za asubuhi, ni nzuri, ni njema, hakuna shida. Habari za asubuhi, jibu lake itakuwa ni njema, ni nzuri, ni hayo tu. Sasa tutoke asubuhi, tupige hatua mbele, tufike mchana. Reka tuve mu gitondo, dutere intambwe imbere, hanyuma tugere ku manywa. Mu buryo burambuye kwa marefu na mapana, unasalimia mtu namna gani kwa wakati huu? Ni gute wasuhuza umuntu muri iki gihe? Hivi unaona, tujizoweze kwanza kusema, kutamuka neno kama ilivyo. Mchana, mchana, kumanywa. Mchana, mchana, mchana bivuga kumanywa. Pamoja na hayo, unaweza kusema habari za mchana. Habari za mchana. Amakuru y'umunsi. Muyandi magambo ngo kuvuga wiriwute. Burya nibaza umuntu mu Kinyarwanda wiriwute, ubushaka kumenya amakuru ye uko byagenze. Katika Kiswahili unasema habari za mchana. Ubwo ni uburyo bumwe ushobora gukoresha. Jibu atakalo likupatia itakuwa ni nzuri. Popote utakapoona salamu habari. Usisite kamwe, usipoteye, kumbuka neno ni nzuri. Kama vitu vinaenda vizuri ilivyo, ama ni njema kama vitu vingari vizuri, ama kama kitu kinakusumbua sema ni mbaya, ni mbaya. Ni mbaya no kuvuga ngo ni bibi, ntabwo bimeze neza, makuru ni mabi. Rimwe na rimwe natwe turikoresha mu Kinyarwanda makuru ni mabi. Hivyo nasikia kwamba unasumbuka mahali fulani. Tuseme kwamba kwa mfano una maradhi, una tatizo fulani linalo kuchoma, unaweza kusema ni mbaya. Lakini kwa ujumla tunasema habari za mchana ni nzuri, aho ibintu abari byiza. Amakuru y'umunsi cyangwa wirute, amakuru ni meza. Iyo hari ikibazo ni mbaya, ni mbaya. Hano ni lazima kujua tofauti baina ya maneno mawili haya, nzuri na mbaya. Nzuri ni byiza, amakuru ni meza. Mbaya ni mabi, hari kibazo. Kwa mfano una ugonjwa, maradi, unasumbuka, umepigwa marufuku kazini, umepigwa marufuku kazini, ama unapiga ubwana, yenda wirukanye ku kazi cyangwa se uri umushomeri ntakazi ufite, aho ntabwo ibintu bimeze neza, urarwaye, unaumia maumivu ya mwili, kama kichwa kinakuumiza, aho utasema ni mbaya. Iyo umutwe kurya, ubundi burwaye bwose wabugize, wirukanywe ku kazi, nta kazi ufite, utameze neza, hari inkurumbi wumvise, niho wavuga ni mbaya. Ahandi uzavuga ni nzuri ama njema. Si hayo tu, ntabwo ari ibyo byonyine. Hari ubundi buryo ushobora kusuhuza umuntu ku manywa. Waambaje. Unasikia vizuri? Waambaje. Rudia nisikie kidogo.
tuseme kwamba tuko pamoja katika chumba hiki, tuko pamoja ana kwa ana, tunaonana ana kwa ana. Ana kwa ana ni kuvuga imbona nkubone, ana kwa ana. Hatuseme jicho kwa jicho, tunasema ana kwa ana. Jaribu kidogo kutamuka katika Kiswahili. Wewe tumia ulimi wako, tamuka maneno ya Kiswahili ili uzoweye. Waambaje, waambaje. Jibu lake litakuwa sina la kwamba. Unaona hapa tumeandika sina la kwamba. Sina la kwamba. Niko kukubaza ngo uratangaza iki? Ni nkuru ki? Ufite nkuru ki? Urabara nkuru ki? Ntacyo gutangaza mfite. Sina la kwamba. Sina la kwamba. Ntacyo mfite cyo gutangaza. Mu yandi magambo nta gisha rwose gihari nibisanzwe. Hii ni salamu tena ya kutumia wakati wa mchana. Kumanywa akenshi mu bihe bisanzwe niho bakunda gukoresha indamutso, cyangwa se n'ikindi gihe yenda udaherutse gura n'umuntu nabwo ushobora kumubaza waambaje. Sana sana unapokuwa na udadisi fulani kuhusu mtu huyo, ufite amatsiko. Udadisi na amatsiko. Ushobora kugira amatsiko, ushobora kumaza icyo kibazo kubera amatsiko kugira ngo wumve yaguha inkuru nyinshi, wumva hari ibintu byinshi. Tuendelee sasa. Nadhani umezingatia na unapata uzowezi. Uzowezi ni ubumenyi, uzowezi na kamenyero. Uzowezi na kamenyero. Ujuzi ni ubumenyi. Nadhani unapata ujuzi kutoka kitenzi kujua. Salamu nyingine ambayo nataka ujue vizuri ili uweze kuwa unaitumia peke yako ni hii. Sikiliza kidogo, pole pole na uzingatie, kisha utajua matumizi yake. Umeshindaje? Umeshindaje? Unaona hapa? Umeshindaje? Umeshindaje wewe? Nimeshinda vizuri, nimeshinda salama. Wiriwute. Wiriwute. Hano birorose ni nko mu Kinyarwanda. Wiriwute. Umeshindaje? Nimeshinda vizuri, nimeshinda salama. Ama nimeshinda vibaya. Nitazame wewe, usoni mwangu naona nimeshinda vibaya. Kwa mfano, nina ndugu ambaye anasumbuka, anateseka, nina matatizo ya pesa na kadhalika. Hivi vibaya sio vizuri, ni kinyume, ni kinyuranyo. Nimeshinda vibaya, niliwe nabi, labda nasikia mchoko tele, ama nimelumbana, labda na mwenye madaraka kazini na kadhalika. Mifano ni mingi ya matatizo katika maisha. Icyo gihe rero iyo bitameze neza, aho kuvuga ngo nimeshinda vizuri cyangwa ukavuga ngo nimeshinda salama, atangwa vyema, unasema uravuga nimeshinda vibaya. Tangira kwibaza byagenze gute. Ushobora kuba ufite umuvandimwe urwaye, ushobora kunaniwe mucokotere, mucokotere mno. Muchoko ni umunaniro. Umelumbana na mwenye madaraka, mkurugenzi, yenda wagiye impaka, wasamiranye n'umukoresha wawe. Mwenye madaraka, umuntu ugufiteho inshingano, ububasha. Madaraka ni umunyabubasha runaka. Mkurugenzi, umuyobozi w'ikigo cyangwa aho ukorera, aho ushobora kugira impamvu itumuvuga uti nimeshinda vibaya. Sasa kwa ujumla haya ndiyo maneno nataka ujue kuhusu maamkizi ama salamu katika Kiswahili kama sehemu ya kwanza. Kumbuka nimesema mwanzoni, labda wakati ujao tutakuandalia sehemu ya pili kuhusu maamkizi na salama, ambako tutakuzungumzia kuhusu hali ya kusema kwaheri, yani maagano. Na zaidi ya haya tutaongea, tutie salamu nyingine. Sasa niruhusie ama muniruhusie tufanye tufanye marejeleo yote kwa ufupi ili tuje tukazingatia, tukumbuke kwa nia,
kwa niaba ya matumizi ya ujayo. Nyemerera cyangwa munyemerere tubisubiremo byose kugira ngo tubivunagure, tubashe kubicengerwa nabyo, hanyuma tuzabashe kujya tubikoresha ubutaha. Ubwo tuzahura muri rindi somo ibi warabimenye watangiye kubikoresha bizanshimisha, itanifurahisha sana, na wewe utajifurahia kusema Kiswahili. Hivi tufanye ufupisho wa somo. Uko tayari? Fuata. Sasa nilikuwa nikikuambia kwamba ni lazima tufanye ufupisho wa somo lote ili uje unakumbuka yaliyo muhimu. Nakubwiraga reka dukore inshamake y'isomo ryose kugira ngo wibuke iby'ingenzi twaboneye muri iri somo, hanyuma uje ubikoresha. Sasa leo tumeshaona somo la kwanza katika Kiswahili pamoja na kichwa cha somo mamukizi ama salamu. Tuliona salamu za asubuhi, za mchana, hata na za jioni. Tumeona tena salamu za ujumla bila utofauti wowote. Twabonye indamutso zisanzwe ndetse n'indamutso za mu gitondo, iz'amanywa n'iz'umugoroba. Reka twibuke rero iby'ingenzi wasigarana kandi wajyana nk'imbamba ukadukoresha. Kwa ujumla unaweza ukasalimia mtu ukisema hujambo, akakujibu si jambo, akawa hakuna shida. Vile unasikia kwamba mambo ni sawa sawa. Tujye kumva ko ibintu bimeze neza. Hujambo si jambo. Habari ni nzuri, habari ni njema. Ikiwa kuna shida, habari ni mbaya. Iyo hari ikibazo ntabwo akubwira ni nzuri, arakubwira ati ni mbaya. Tena unaweza kumsalimia mtu katika Kiswahili kwa ujumla ukasema salamu alaykum, salamu alaykum, akajibu alaykum salam, alaykum salam. Hivi ukitaka kuonyesha sehemu ya siku ama wakati wa siku, ukizingatia kama asubuhi. Katika asubuhi utasema habari za asubuhi ni njema, ni nzuri, ama ni mbaya ikiwa kuna shida. Amakuru ya mu gitondo ni meza, yo nta kibazo. Iyo hari ikibazo ni mbaya. Ama unaweza kusema umeamukaje? Umeamukaje? Nimeamuka salama, nimeamuka vizuri. Aho nta kibazo. Umeamukaje? Warayute? Naramutse neza, nta kibazo, na mahoro. Sawa sawa. Umeamukaje? Nimeamuka vizuri, nimeamuka salama. Sawa. Tena unaweza ukasema katika mchana wibuke ko na manywa, asubuhi ni gitondo. Habari za mchana, habari za mchana ni nzuri, ni vema, ni vema. Habari za mchana ni nzuri, ni njema. Habari za mchana ni nzuri, habari za mchana ni njema. Aha nta kibazo. Habari hose ni nzuri cyane ni njema, nta kibazo. Iyo hari kibazo ni mbaya, kumbuka ni mbaya. Tena unaweza kumsalimia mtu wakati wa mchana ukasema umeambaje? Umeambaje ama waambaje? Waambaje ndilo jambo, ndilo neno ambalo tulitumia. Waambaje ni hali ya mkato. Ama unaweza kusema umeambaje. Nuwa wawili ute anasema sina la kwamba, nta kidasanzwe. Umeshindaje? Umeshindaje? Wakati wa mchana unasema umeshindaje? Nimeshinda vizuri, nimeshinda salama. Wakati wa jioni unasema ni kama mchana, habari za jioni ni nzuri, ni vyema. Sasa nadhani umefuata somo lote. Hivi tunafika mwishoni. Kama wanasema kila kitu chenye mwanzo kina mwisho, chenye mwanzo kina mwisho. Sasa tunafika mwishoni mwa somo letu. Hivi nikikukumbusha kwamba lazima utufuate kwenye taratibu yetu hapa YouTube. Ukiweka kidole chako kwenye subscribe ili uje ukafuata masomo mapya. Wakati ujao tutakuletea somo nzuri tena. Asante sana kutufuata. Mungu akubarike. Kwa heri, kwa heri, kwa heri ya kuonana.
Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dushobora kukwigisha indimi mu gihe gitoya ukahavura intyoza mu kuvuga ndetse no mu kwandika, aho tubigisha Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, kandi tukaba dushobora no kukwigishiriza ku mirongo y'itumanaho, aho dushobora no kukwigishiriza online ibyo mukunze kwita ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi nkuko twabibabwiye, tukaba tubafitiye ibitabo bisobanuye muri izo ndimi zose, aho dufite igitabo cy'Icyongereza gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igifaransa gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igiswahili gisobanuye mu Kinyarwanda, ibitabo by'abana b'incuke ndetse n'ibitabo mfashanyigisho. Dukora ihinduranyandiko n'ubusemuzi, harimo impamyabumenyi, indangamanota, amasezerano, ibitabo n'ibiganiro, byose tukabihindura mu rurimi wifuza. Dukosora ibitabo tukanabimurika, tugukosorera igitabo tukagishyira ku rwego mpuzamahanga. Dutanga inama za kinyamwuga ku burezi bufite ireme n'imirerere myiza y'abana. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dukorera Kigali Kimironko. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 0788 7692 0788 7692 Murakaza neza muri Isa.